Воспитачка Aleksandra Kolbas привітала родичок, а потім дзецеві ведли приhodну програму, з котру наступія і на тогорочnej veselinki. Dzecom, kotri na ješen počnu hoditi do školi, Kristini Kovač, Nađi Hornjak, Majdija Ajduković i Vladimirovi Papuga, zastupnica Društva za ruski jazik, literaturu i kulturu Irina Papuga uručela pripoznanje Slavka Sabadoš, ktoré še od 2005 roku dodzeljuje školjarom, ktorí postignju zamerkovani rezultati u oblasti vyučovanja ruskого jazika. Dzeci na darunok dostali i knjižku Pupča Janka Fejsi. Papugova zdogадла, že še toti hodzini otrimuje jak čas projektu učime še po-ruski, že zo s predškolsku ustanovu Radosne dzecinstvo potpisani kontrakt, po ktorim u tej ustanovi od septembra sigurno znova budu otrimovani hodzini ruskого jazika. U tim školskim roku u grupi bilo 28 dzeci, štvero z njih na ješenj počnu hoditi do školi, a zo s prisutnima rodičami dohvarene, že še formuje sovid rodičoh, kotri odluči či še hodzini budu otrimovati nadalje i stredami od 18 hodzin, či uda jednim drugim terminom vyhodnejšim za rodičoh i dzeci.